Brofo ne ntina mo agime sa do maafo mudi na agiman bedu achi ne nsemfo eni gime se ma ho ye no mudi na chi ama motimenya vima be ka se dia Asante Kingdom Asante King na we say to do the second open show ba ko pe it wani nsuade a na ne sa nti se wo muade a na wa hase ufie na akodwo nso agu se wani se nsuade a nti wa hase ufie eni nti wo kodwo nso agu o ma se me kwa ye mesere Asante region on we ni ate ye kasa ye ko akiri wi ase nyina ate ye nka eburu ekurase wonu ma na eburu na esi ye mebua Bishop Atapoko ye adwuma wo Sompe TV and boss ne fancy de melia kasa be no woka e de yes boss no Sompe TV no Sompa radio Bishop Atapoko won freedom a ade tin wan tra do ma wanye ne sports no wan tra do ma wanye ne journalist no senka wiase ne kan nyina bete ne nka ebunu foto ma fo mu hwie nyansa na mu gime toto Bishop Atapoko wo ye do ma ani o eso Kumasi ena wo ye presenter wo ye adwuma e wo Sompe TV Sompa radio bo so me ye twa ne ka ene ntira wani adwuma do ma TV station wo radio station wo emwa muko kan yes ne ya Asante fo ya no ya ne ya patam bibie obi jimia na mo hwe no wani nsuade a na wa hase ufie na akodwo nso agu wa hase ufie na akodwo nso agu edi ye jime no Bishop Atapoko ufiri do ma hu enso wa be Kumasi wo te Kumasi do ma akura e de do ma afo eduana afo obo ma achi bia ene oba ho no wo wi ala no be Kumasi se Kumasi no a beautiful country a beautiful bit just Asante region just ho de just wani nsuade a na me so kodo nsu agu ha so fie na me ka kwa na me sere wani nsuade na ne sa obeka se dia Asante ni Bishop Atapoko mso e do mani enzi wan tra do ma wanye the radio station but enka be na mo kasa se nwan be enka mo wo de tra do ma ye be na enka wan ni mo no but obeka twi wo so power so Sompe TV yes was on the fancy de melia apostle mo akomia mo asare bodu mo ene hwemdi a Bishop agi wo Asante region wiase na atenka e chimi fo mo gupo edoma ne buru mema mo odi kwasa se mo nsue nyanse wo mo ko kayesi na ya paso de de wan wo ya dodo ena alanka hye de wan wo dani boy wan wo ya dodo dani wan wo ya dodo dani Epoko wan wo na ya dodo e de jimi no obi jimi na mo hwe no ebu fu jimi mo ya kacho mo jimi na Paris 2025 no me be so esimo so mo se mo nya mo jimi na Atapoko Bishop Atapoko unu kromo fo na nkasa ene za wo me so esi so fo Atapoko wo ya dwuma Sompe TV Sompa radio na me kare kire mo jimi wo hene no wo jimi do ma hene wo jimi manu se me ma wo na Atapoko me ma wo ne che wo do ma hene nkasa yes how we be true for Asante region na me kare kire emwo mu